Pemirsa pengelimbakan COVID-19 nasional muali kauningin tedun ring tanggal 17 Agustus warse kali-tali kali-likur. Kauningin wilangan kasus harian mungguh ring petang talian diri. Indik pasien seda taler kauningin tedun sayang ring rahina sadurung nyane kantos likur diri. Pawawahani mangkin muali ring dasan diri. Lianan punika pasien COVID-19 ane kena kauningin ringsor wilangan kasus anyar kantos kali talian diri. Anutien data Kementerian Kesehatan nyihnayang pawahan kasus COVID-19 wenten petang ini wilangan kumulatif kasus COVID-19 wenten langkungan 6 jutaan diri. Raris pasien kena kauningin kali tali 514 diri. Selanturnya pasien seda mawawah 15 diri. Asa punika taler pasien COVID-19 ane kerawat langkungan petang dase talian diri. Suspek kauningin langkungan 6 talian diri. Dia Dewi Bali Pos Kuningayang.